got no rules, I count 'em. Ku isaha mpuzamahanga ya GMT ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Iran yagabye igitero cya misile ku bigo by'ingabo za Amerika biri muri Iraq mu guhora urupfu rwa General Qasem Soleimani wishwe n'abanyamerika mu cyumweru gishize. Leta y'u Rwanda iravuga ko yakiriye neza icyemezo cya Uganda cyo kurekura abanyarwanda 9 yari ifunze. Ikibazo ariko ntabwo kirangiye. Ntabwo ikibazo cyarangiye. Ariya masezerano ya Rwanda ntabwo ari bare abanyarwanda 9 gusa bagomba kurekurwa n'abanyarwanda bose bagiye bafatirwa muri Uganda. Ishami rya ONU rishinzwe ubuzima OMS riratabariza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera icyorezo cy'indwara y'iseru cyangwa se agasama mu Kirundi kimaze guhitana abantu barenga 6,000 kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore. Mwiriwe mwese, turi kuwa gatatu itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2020. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Perezida Trump hategerejwe kuvuga ijambo mu minota mike iri imbere nyuma y'ibitero bya misile ndengamigabane byaraye bigabwe na Iran ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq. Bwana Trump yari yagerageje kugabanya uburemere bw'ibi bitero avuga ko ngo nta kibazo gihari, nta muntu uzwi ko yishwe n'ibi bitero. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko nta mwongereza cyangwa umunyamerika wahaguye. Iran yavuze ko ibi bitero byari ibyo kwihorera ku rupfu rw'umujenerali wayo Qasem Soleimani wishwe n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Hagati aho umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khamenei yavuze ko ibyo bitero byo kwihorera ngo byari nko gukubita agashyi abanyamerika. Khamenei yabitangaje mu mbwirwaruhame yaciye kuri televiziyo, ariko yavuze ko icyangombwa cyane ari ugukura ingabo za Amerika mu karere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Javad Zarif yakoresheje urubuga nkoranyambaga rwa Twitter avuga ko igihugu cye cyakoze kandi kikarangiza icyo yise ibyemezo biboneye byo kwihagararaho. Minisitiri w'intebe wa Iraki Adel Abdul Mahdi yavuze ko abanya-Irani bari bamubwiye ko ngo inyungu za Amerika arizo zari zitumberewe n'ibi bitero atari iza Iraki. Bwana Abdul Mahdi yavuze ko yamagana ibikorwa byose binyuranye n'ubusugire bwa Iraki, asaba ko impande zombi ngo zicisha make. Ibyaha byashinjwaga abanyarwanda 9 baburanishirizwaga muri Uganda baregwa kurigisa abantu ndetse no gutunga intwaro ku buryo butemewe n'amategeko byahagaritswe, baroherezwa mu Rwanda. Iki cyemezo cyakejwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda wasabye icyo yise ifungwa ry'akanda rikorerwa abanyarwanda guhagarara. Ni ibintu bibaye nyuma y'igihe kirenga umwaka umubano w'ibihugu byombi utameze neza. Inkuru ya Wiros muri yumva mu ijwi rya Felenga kwaye. Gutesha agaciro ibyo birego birasa n'ibigiye koroshya ubushyamirane bwari hagati y'u Rwanda na Uganda. Hari hashize igihe ibyo bihugu kimwe kirega ikindi yuko kikibangamiye mu gufasha abakirwanya. Abategetsi b'ibi bihugu byombi bari inshuti magara kera igihe Perezida Kagame yari mu buhunzi muri Uganda, aho hari mu myaka za 80 yafashije Yoweri Museveni gufata ubutegetsi avuye mu ishyamba. Uganda nayo yagize uruhare rukomeye mu gufasha ingabo za Kagame gufata ubutegetsi nyuma ya jenoside yakorewe mu Rwanda muri 1994. Ariko mu myaka 20 ishize ingabo zabo zarwaniye mu mujyi wa Kisangani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi muri Iran baravuga ko batahuye agasanduku k'umukara bita boîte noire cyangwa black box kabika amakuru y'ibikorerwa mu cyumba cy'abapilote gafite amakuru y'indege itwara abagenzi yo muri Ukraine yasandariye hafi y'umurwa mukuru Tehran ikica abantu bose 176 bari bayirimo. Abategetsi babwiye itangazamakuru rya leta muri Iran ko batazaha aka gasanduku inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa uruganda Boeing rwo muri Amerika rwakoze iyi ndege. Ibiro bihagarariye Ukraine muri Tehran byabanje gushyira amakosa kuri moteri Kongo yari ifite ikibazo, ariko nyuma baza kwisubiraho. Iyi ndege yahanutse nyuma gato imaze gutsimbura iva ku kibuga cy'indege cya Tehran. Benshi mu bapfuye n'abayapani n'abanya-Iran nako mumbabarire, ariko yari irimo n'abanyakanada barenga 60.
iyi ni BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri BBC gahuza.com. Kompanyi y'indege Air France yemeje amakuru ava mu Bufaransa avuga ko umurambo w'umwana wavumbuwe mu ndege ahabikwa imizigo mu kibuga cy'indege cy'i Paris. Air France 703 yaguye mu murwa mukuru w'Ubufaransa mu gitondo ivuye Abidjan muri Côte d'Ivoire. Nta yandi makuru ariko arambuye Air France yatanze, gusa yavuze ko iperereza ryatangiye kandi ivuga ko urupfu ngo ari ishyano ku nyokomuntu. Inkuru ya Lucy Williamson muri yumva mu ijwi rya Yusufu Mugenzi. Ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Air France yavuze ko hari umuntu wapfuye akigera i Paris. Yari mu isanduku yari yashyizwe mu byuma bikoreshwa iyo indege igiye kugwa. Ibinyamakuru byo mu Bufaransa biravuga ko uwo mugenzi yari umwana uri mu kigero cy'imyaka 10. Nta bindi bisobanuro byatanzwe. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 777 yari igeze i Paris nyuma y'urugendo rw'ijoro ryose ivuye muri Côte d'Ivoire. Umuntu ukora mu rwego rw'umutekano yabwiye ikigo cy'itangazamakuru cya AFP ko ibyo bigaragaza ko abashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege cya Abidjan badakora neza. Yanazamuye ikibazo cyo kwibaza niba uwo mwana yafashijwe kugira ngo agere muri iyo ndege. Air France yavuze ko yatangiye iperereza. Yanavuze ko yanababajwe n'urupfu rw'uwo mwana. Umugabo yatawe muri yombi nyuma yo kwatura mu rusengero ko yahoze ari umwambari w'umutwe w'abarwanyi ba Kisilamu wa Al-Shabaab muri Somalia. Pasiteri yahise avugana na polisi nyuma y'uko yirega. Igihe yagezwaga imbere y'urukiko ejo hashize kuwa kabiri mu mujyi wa Mombasa, uwo mugabo yavuze ko ngo yagarutse muri Kenya mu minsi ishize avuye muri Somalia, kandi ko ngo afite amakuru ashobora gufasha inzego z'umutekano gukumira ibitero by'iterabwoba. Abanyamakuru bavuga ko ngo gahunda zo kugorora abantu bahoze mu mutwe wa Al-Shabaab zashyizweho mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Kenya. Jacques Barakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Iran yagabye igitero cya misile zo mu bwoko bwa ballistique ku bigo by'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere biri muri Iraq mu guhora urupfu rwa General Qasim Soleimani wishwe n'abanyamerika mu cyumweru gishize. Ibisasu bya misile birenga 12 byarashwe kuri ibyo bigo biri ahitwa Irbil na Al-Assad ni mu burengerazuba bwa Baghdad, umugwa mukuru wa Iraq. Ntibyari byamenyekana niba hari abahasize ubuzima. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ku rubuga rwa Twitter ko kugeza ubu nta kibazo. Ni inkuru ya Jeremy Bowen mugezwaho na Mark Niyonkuru. Abanyagihugu ba Iran bakomye amashi imbere y'amasanamu ya televiziyo igihe bumva habaye ibitero vya misile. Ukwiyora ku bwicanyi byaravuzwe mu gihugu, kandi ubutegetsi buhari bwari bwaramenyesheje ko bigiye kuba. Ariko ibikorwa vyaraye byabaye bito. Igabisho ry'uko umukuru w'igihugu Trump azokwishura akoresheje igitero gikomeye gusumba zashizwe ku muzirikanyi. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khomeini yabariye abantu bagandagaje basemerera bifuriza urupfu Amerika ko icyo gitero cabaye ari akantu gato cane. Mu kiringo kirekire Iran ikeneye gukura ku nguvu Amerika muri ako karere. Ariko bisa nk'uko Iran inyuma yo gushira ku mugaragaro umubabaro n'ishavu ku rwego rw'igihugu, iki gihugu gikeneye kugarukira aha ibijanye n'ukwihora. Ku rubuga ngurukana bumenyi, umushikiranganje wa Iran ajeje imigenderanire yanditse mu rurimi rw'icyongereza ko igihugu ca Iran cafashe kikongera kikarangiza ingingo zikwiranye no kwikingira hakurikijwe ingingo ya 51 y'amategeko ngenerwako y'igisata mpuzamakungu ONU. Amajambo yakoreshejwe yayatowe n'ubwitonzi. Kurangiza bisiguye ko Iran igomba kugarukiriza ngaho ukwihora. Ukwikingira nako bisigura ko naho Amerika itabikurikije yubahirije amategeko mpuzamakungu. Ikibazo no kumenya ko abashikiye ubutegetsi bwa Iran bashimishwa n'ukwihora kwabaye guhagije kugira General Soleimani ahogwe, hamwe n'ikindi Trump agiye gukora gikurikira.
inkuru ya Jeremy Bowen. Twerekeze mu Rwanda aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta yahaye abanyamakuru ikiganiro cya mbere kuva aho hagereye kuri uwo mwanya. Muri icyo kiganiro Vincent Biruta yavuze ko leta y'u Rwanda ishimiye igikorwa cya leta ya Uganda cyo kurekura abanyarwanda 9 yari ifunze. Abanyarwanda barekuwe n'urukiko rwa gisirikare uyu munsi. Yasabye kandi Uganda kurekura n'abandi igifite mu magereza. Muri icyo kiganiro kandi Minisitiri Biruta yongeye guhakana ibirego bya leta y'u Burundi bishinja ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero mu Burundi. Jean Claude Mwambutsa umunyamakuru wacu uri Kigali yari muri icyo kiganiro. Mu kiganiro cya mbere giranye n'abanyamakuru kuva ashinzwe ububanyi n'amahanga, Minisitiri Vincent Biruta yavuze ko u Rwanda rwishimiye icyemezo cya Uganda cyo gufungura abanyarwanda 9 yari imaze iminsi ifunze, ngo ni intambwe nziza mu nzira yo kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi, ariko ngo ntihagije. Ibyabaye rero byo kurekura bari abanyarwanda 9 ni intambwe nziza dushima, ariko ntabwo ikibazo cyarangiye. Ari amasezerano ya Rwanda ntabwo ari bari abanyarwanda 9 gusa bagomba kurekurwa, ni n'abanyarwanda bose bagiye bafatirwa muri Uganda. Abo bose turizera ko ubwo byatangiye n'ibindi bigiye gukurikiraho bakarekurwa. Ikindi kandi hari n'ibikorwa bitandukanye by'abakorera Uganda bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo nabyo biri mu masezerano ko nabyo byagomba guhagarara. Niki se u Rwanda rwo rugiye gukora rusubiza ubushake bwa Uganda? Minisitiri Biruta ntiyeruye ngo agaragaze niba ari icyo bagiye gukora mu gihe cya vuba aha. Hari abandi benshi bagifunze, nibafungurwa bose tuzakomeza kuganira, natwe ko tuzatubibona, tuzakora ibitureba cyane cyane bijyanye no kubwira abanyarwanda ko noneho umutekano wabo nta kibazo uteye, ko bashobora kujya muri Uganda mu mudendezo. Tuzabikora, ariko ryari bizaturuka ku bigiye gukurikira kiri gikorwa cyatangiye uyu munsi. Twibwira ko cyatangira kukiza gukomeza. Iki kiganiro kandi cyanakomoje no ku mubano ukomeje kuba mubi cyane hagati y'u Rwanda n'umuturanyi warwo u Burundi. Minisitiri Biruta yongeye guhakana ibirego byemeza ko u Rwanda ruheruka kugaba ibitero ku basirikare b'iki gihugu ndetse kigahitana bamwe muri bo. Minisitiri Biruta yavuze ko ibirego nk'ibi bidafite gihamya u Rwanda rumaze kubimenyera. Abajijwe niba hari umugambi wo kuganira n'u Burundi ngo bakemure ibibatanya, iki nicyo gisubizo Biruta yahaye abanyamakuru. Nta gihe na rimwe tujye dufunga ngo tuvuge ko tudashaka kuganira n'u Burundi, gusa ukurikije ibyagiye bivugwa, ibirego byagiye bitangwa mu myaka yashize, ibitutsi bagiye badutuka, byagaragaraga ko nta cyashingirwa kugira ngo tuganire. Ariko twebwe turiteguye, igihe bazabishakira twebwe twaganira kuri ibyo bibazo byose bikabonerwa umurongo wo kubikemura. Iki kiganiro cyabaye mu gihe hari amajwi akomeje kumvikana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashinja abaturanyi bayo barimo n'u Rwanda gushaka kwigarurira uburasirazuba bwayo. Minisitiri Biruta avuga ko hari abanyapolitiki bashaka kwikundisha ku baturage bashingiye ku mvugo ihindanya u Rwanda. Yavuze ko ibirego nk'ibi atari bishya, gusa avuga ko ibirego bidashobora kwangiza umubano yavuze ko ukomeye u Rwanda rufitanye n'iki gihugu. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Tugume mu Rwanda ariko tujye mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Abategetsi baho bafatanije na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside n'umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu Ibuka bari mu gikorwa cyo gushakisha imibiri bavuga ko ishobora kuba ari y'abatutsi bishwe muri Jenoside muri 1994. Ubutegetsi bw'akarere ka Rubavu buravuga ko bumaze kubona imibiri y'abantu barenga 140 mu gushaka kumenya uko byagenze ngo icyo gikorwa gitangire. Navuganye na Patrick Maisha n'umunyamakuru ukurikirana icyo gikorwa. Intandaro yo kugira ngo bamenye yuko iki cyobo kiri ahangaha ni tariki 3 ubwo abakozi bashinzwe gusanura ikibuga cy'indege barimo bakora, baza kubona imibiri, bamenyesha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu nabwo buza kuza kubahagarika kugira ngo babanze bamenye amakuru ajyanye n'iyo mibiri. Ejo tariki 7 nibwo bafashe umwanzuro wo kuzana abacukura ngaho bacaga imisingi yo kugira ngo bubake izo nkuta, baza gusanga harimo imibiri. Kugeza n'isa bataramenya niba ari imibiri y'abazize Jenoside mu 1994 cyangwa se niba ari indi mibiri. Ariko ejo ku munsi w'ejo hagaragaye imibiri igera kuri 28. Bafashe umwanzuro wo kuzana imashini kuko gukoresha amaboko byo byari byanze bitewe n'amabuye menshi yari ageretse kuri iyo mibiri. Ubu muri iki gitondo rero bazanye imashini iracukura,
ubu ngubu bakaba bamaze kubona imibiri ishobora kuba irenze iyejo, kuko tarabona abayobozi kugira ngo batubwire umubare w'iyo mibiri uko ingana. 28 yabonetse, imibiri 24 ni y'abantu bakuru irimo abagore n'abagabo, naho imibiri 4 basanze ari abana bari bahetswe n'abo bagore. Biragaragara uburyo bapfuyemo, hari nk'ibintu babicishije biri aho hafi birimo kuva muri uwo mwobo. Hari abari bahambiriye imigozi amaboko inyuma, n'iruhande rwanjye ndahabona bimwe mu byuma bagiye bakura muri iyi myobo, bakeka yuko ari byo bishobora kuba barakoreshaga babica. Amakuru turimo kumva ni uko hari ikigo cy'abajandarume barindaga iki kibuga cy'indege. Ikindi nanone ni uko hafi yaho nko muri metero 500 hari irimbi muri icyo gihe ryari rihuriweho, cyahoze ari segiteri Gisenyi na segiteri Byahi, aho bashinguraga. Ubutegetsi burimo burakora iki kugira ngo bumenye neza umwirondoro w'abo bantu bicwa aho ngaho? Ejo ku munsi wa kabiri habaye inteko z'abaturage, haza abaturage bo mu tugari twegereye ahangaha iyi mibiri yabonetse, harimo akagari ka Byahi, akagari k'Umuganda mu murenge wa Gisenyi n'akagari ka Rubavu. Abaturage baraje bakorana inama n'abategetsi, ariko kugeza kuri uyu munsi nta makuru bigeze batanga. Abari gukora iki gikorwa harimo Ibuka, CNLG n'akarere, bakavuga bati ibimenyetso babona byo kuba bahambiriye amaboko inyuma no kuba hari bimwe mu byuma byakoreshwaga, bo bagakeka yuko ari imibiri y'abatutsi bazize jenoside mu 1994. Barabahavana babajyana he? Ukuvuga ngo igikorwa kirakomeje, barakura iyi mibiri ahangaha bayijyana ku biro by'umurenge wa Gisenyi kugira ngo amakuru namara kuboneka cyangwa se amaze kugaragara bazashyingurwe mu cyubahiro. Umunyamakuru Patrick Maisha. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya short waves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Dukomereze ano makuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami rya ONU rishinzwe ubuzima OMS rirasaba andi mafaranga yo gufasha mu guhagarika icyorezo cy'indwara y'iseru cyangwa agasama mu Kirundi, iri mu guca ibintu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu mwaka ushize yahitanye abantu barenga 600. Hari hafi 1/4 cy'abantu barenga 300 basanganywe iyo ndwara kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize, n'abana bari munsi y'imyaka 5. Ni inkuru ya Will Ross mugezweho na Fenega Kwaya. Hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo hahagarikwe icyorezo cy'iseru cyangwa se agasama mu Kirundi cyadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abana bagera kuri miliyoni 18 bari munsi y'imyaka 5 bamaze gukingirwa, ariko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rikavuga yuko ibyo bidahagije. Ikibazo cy'ingorabahizi muri Kongo ni ukugeza inkunga kuri buri muntu. Iki gihugu ni kinini kandi imihanda yacyo ni mibi. OMS ivuga ko urwego rw'ubuvuzi narwo ruri hasi, hagakubitiraho n'ikibazo cy'umutekano muke maze bikabura udubi. Aho muri Kongo icyo cyorezo cy'iseru kimaze guhitana abantu bakubye inshuro zirenga 2 abishwe na Ebola yari yahuruje amahanga. Iryo shami rya ONU riravuga yuko rikeneye miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika kugira ngo rishobore gutabara abo bantu. Ni inkuru ya Will Ross. Reka noneho turebe uko byifashe ku mbuga z'imikino hagati mu cyumweru. Turabibaza Jean Claude Mwambutsa. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri aya makuru. Duhere mu mukino wa volleyball kinirwa ku mucanga. U Rwanda rumaze kugera mu cyiciro cya 2 cy'amajonjora yo gushakisha itike yo kwitabira imikino Olympique izabera mu Buyapani uyu mwaka. Ikipe y'u Rwanda y'abagabo yashoboye kugera hanyuma kurangiza imikino yaberaga muri Eritrea iyoboye akarere ka 6 k'imikino. U Rwanda rwashoboye gutsinda Eritrea, Sudani y'Amajyepfo na Misiri. Misiri yabaye ya kabiri, nayo izaba iri kumwe n'u Rwanda mu ijonjora rikurikira mu mikino ishobora kuba mu kwezi gutaha.
ikipe y'abagore nayo igomba kwerekeza muri Tanzania nayo ikaba ishakisha iyi tike. Mu mupira w'amaguru mu Bwongereza mu masaha ari imbere ikipe ya Leicester City irakira Aston Villa mu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Carabao. Brendan Rodgers ku ruhande rwa Leicester ngo arashaka kubaka amateka agera ku mukino wa nyuma w'iki gikombe nyuma y'imyaka 20 ishize iyi kipe ishoboye kugera ku mukino wa nyuma ndetse ikanacyegukana. Ikipe izakomeza muri aya yombi izahura n'izarokoka hagati ya Manchester City cyangwa Manchester United zishigaje umukino wa kabiri wo gukemura impaka. Gusa amahirwe menshi ari ku ruhande rwa City yaraye inyagiye United ibitego 3-1 kandi yisanze ku kibuga cyayo kabuhariwe. Jamie Vardy ku ruhande rwa Leicester araba yagarutse mu kibuga nyuma yo gusiba imikino 3 iheruka kubera imvune. Mu mukino wa tennis Rafael Nadal yafashije igihugu cye cya Espagne kugira muri kimwe cya kane cy'irushanwa rya Australia Open nyuma yo gutsinda Umuyapani Yoshihito Nishioka 7-2. Espagne iherukaga kwegukana irushanwa rya Davis Cup mu kwezi kwa 11 gushize. Ubwongereza nabwo bwashoboye kugera muri kimwe cya kane bukaba buzahura na Australia ejo kwa kane nijoro. Uburusiya na Serbia nabo bari muri kimwe cya kane, Uburusiya bukazahura na Argentine. Muri tennis kandi ariko noneho mu bagore umwongerezakazi Joanna Konta yikuye mu irushanwa rya Adelaide International ryagomba kuba mu cyumweru gitaha avuga ko ari ku mpamvu zo kwitwararika ku buzima bwe. Konta yagarukiye muri kimwe cya kabiri cya Australia Open umwaka ushize. Uyu mukinnyi w'imyaka 28 ngo amaze igihe kigera ku mwaka akinana imvune yo mu ivi. Kuri uyu wa mbere yasezerewe na Barbara Strikova mu majonjora ya Brisbane International. Uyu akaba ari wo mukino wa mbere yari yitabiriye kuva mu kwezi kwa 9. Konta yahisemo kwitabira imyitozo ikomeye aho guhita ajya mu irushanwa. Turabashimira inshuti mwe kumwe natwe, amakuru yacu natuyasoreshe. Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Mu kiganiro cy'abagore uyu munsi turabasubiriramo ikiganiro kijyanye n'abakobwa bagendana agakoko k'indwara ya sida mu Rwanda. Mwahiteguriwe na Yvette Kabatesi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye mute kubera icyo wikingiranye mu cyumba. Beni, iryo wavuze riratashye pe, ariko sintuza ntamenya aho kuri pe. Bimeze gute Felicia? Ubwo uzi ko Mutesi ashobora kuba atwite? Ngo iki? Arambeshyera rata. Nkubeshyera iki? Va tujya ku kigo nderabuzima bagusuzume urebe ko udahita ugaragara. Ni 12:45 kuri BBC. Muzacikwe n'ikiganiro n'ikinamico Hunana ejo. Ubu noneho umwanya w'ikiganiro cy'abagore. Abana b'abakobwa bavukanye ubwandu bwa virusi itera sida barahamagarira abagenzi babo batarandura kwirinda icyo cyorezo. Aba bana bakorera mu muryango mpuzamahanga w'abagore n'abakobwa banduye virusi itera sida ICW baratangira batubwira ubuzima babayemo. Sandrine Wera, imyaka 25, ndi umunyeshuri muri kaminuza. Hanyuma wabimenye ryari ko wanduye? Nabimenye niga mu wa 2 secondaire. Mbere yaho ntabwo wari waragize ikibazo cyo kurwara? Gusa nyine nahoraga ndwaye, ababyeyi baragize ubwoba bwo kujya kumpimisha, ariko nyuma mama yaje kubikora ndi mutoya, ariko ntiyabimbwira, agira ubwoba bwo kubimbwira. Nkura ntabizi, mbona mwe imiti, nabaza se kukinywa imiti bakambwira ni mu nda, ni y'umutwe, ni ibingibi, ni ibingi. Umaze kubimenya wabyakiriye ute? Nari mfite ababyeyi beza bagenda bankanseringa, ngenda mbasha kubyumva no kujya kwa muganga. Kubera ko nabivukiyemo nkabikuriramo, ari ama centre de santé cyangwa se health center zigira aba père éducateur cyangwa se abajene bafasha abandi. Baratwigishaga turi abana batoya tukagenda dukura tubimenyera gutyo gake gake, mbikuriramo numva ntacyo bintwaye. Umaze imyaka 9 rero ubimenye kuva icyo gihe, ise nk'iyo uri kumwe n'abandi bana batanduye ntago bakugirira iheza? Benshi ntago baba babizi kuko ntago biba bikwanditseho cyangwa se ngo bibabwire, ariko ababizi nyine barabyakira gutyo kuko hari nk'umwana tubana ku ishuri narabimubwiye tuguma kubana muri ghetto kandi neza, rimwe na rimwe akanambaza ati ese wibutse gufata imiti, ikibazo. Nta hezwa uhura naryo? Kugeza ubu nge ntago njya ndibona kuko nakuriye mu mujyi wa Kigali gusa, ariko mu ntara riba rihari, ariko hano mu mujyi wa Kigali byaragabanutse, ntago biri ku rwego rumwe n'urwo mu ntara. Kabatesi Olive nawe yavukanye virusi itera sida.
ubu afite imyaka 28 y'amavuko. Ndi mutoya cyane, mfite imyaka nk'itatu. Ababyeyi ntibashakaga kugira abantu babimenya, nubwo bashakaga no kunjyana kwa muganga ngo bampe imiti, ariko hariho amaorganisation yagiye akomeza kuza. Hari mama witwa mama Isabelle akunda gushishikariza abantu cyane, bageze aho ngaho banjyana kwa muganga bampa imiti nk'abandi. Ayafata imiti ndiga, ngeze muri segonderi abandi bana bakajya banseka nshaka kubivaho. Tumashije kuba bakuru ubu ngubu tuzi yuko nyine ari inshingano kunywa imiti kugira ngo ubuzima bukomeze nta kibazo. Wabimenye ufite imyaka ingahe? Ngiye bimenya nari mfite imyaka 10. Mfite ibintu mvaga ngo barambwira ngo ni imiti y'igifu ngo ni ntayinywa ku gifu ntabwo kiri bukore neza, ariko ngize imyaka 10 ndabimenya, ntangira no kubihisha ngo abantu batabimenya. Ngiye no kwiga muri segonderi, ntangira no kwiga muri segonderi ho harimo ihezwa rikomeye cyane, nta n'uwagusuhuzaga, nta n'uwazaga kwicarana nawe ngo utamwanduza. Ariko ubu ngubu ihezwa ryararangiye, abantu bose baravugana, umuntu anagusuhuza nta kibazo. Icyo gihe se wabyitwaragamo gute ufite iryo hezwa? Nashatse no kuva mu ishuri nirirwaga ndira, ariko nize mu kigo cyiza, nkajya njya kubika imiti ku bayobozi b'ikigo, nkajya no kuyinywerayo, ndahaguma ndiga ndarangiza. Ubu ngubu narangije na university. Cyo pfunwe waje kumva ko rirangiye ryari? Pfunwe naje kumva ko rirangiye ndangije segonderi, mbona ntago mpfuye, nta nubwo nigeze ngira ibindi bintu. Ubu nambonye se wabimenya? Ntago wabimenya. Abona ndiga ndavuga ntoke ko biri kose ntabwo ari ibintu nihamagariye, nagiye kubona nyine mbona birabaye, ariko ni ubuzima nyine, ubuzima bugomba gukomeza nta kundi. Nubwo rero ngo ihezwa ryagabanutse nabo bakiyakira, hari ikibazo kigikomereye aba bana b'abakobwa bavukanye virusi itera sida. Inzitizi ntabwo zabura, hari nk'igihe abantu bakubaza kudashaka bimeze bite, ibintu nk'ibyo, ariko nyine wenda rimwe na rimwe ukibuka bati se nashaka na kino kibazo, n'abantu wenda bantereta ntago abizi gutya na gutya. Nta mushkunzi uragira se? N'abagize benshi, ariko nababwira ukuntu ikibazo cyanjye kimeze bakahita bigendera. Byakubabazaga? Ntabwo wabura kubabara, ariko ibyiza ngiye ntekereza ni uko utabeshya umuntu ukamubwiza ukuri, yaba ari ubyemera mugakomezanya, n'abatabyemera mukarekana, nuko mbyumva. Inzitizi ni nyinshi, umuhungu akaza akagukunda akagusaba urukundo, ugatekereza wowe ko ni mu bantu uzamwanduza ukamuhunga. Ikibazo gihari ni uguhunga urukundo. Byakubayeho? Inshuro nyinshi cyane. Hari n'utaranabizi nawe ko yanduye, turaherekana tujya kwa muganga. Tugezeyo kwa muganga baramubwira ngo yaranduye, biramunanira kubyashyira, ariko kubera ko turi kumwe agera harabyumva. Ubu none umuntu aracyakundana none? Turakundana cyane. Tuzabatumira mu minsi mikeya. Hanyuma uretse rero icyo ngicyo nta hezwa rihari? Ihezwa rihari ni ry'umuntu ku giti cye. Nshobora kuba ngenda umukobwa naranduye, nkajya numva nk'umuhungu wese uje kumusaba urukundo, nkamubwira nti reka sinshaka kugira umuntu nanduza. Icyo kibazo cyonyine gihari, ariko turi kurwana nacyo kizageraho kigende. Nkawe umwana w'umukobwa, niki ugenda ushishikariza abakobwa bagenzi bawe? Abakobwa tugira ikintu cyo gukunda utuntu, umuntu akaguha impano 1 2 3 4 yagusaba gukorana n'imibonano mpuzabitsina, wowe ntubashe kuvuga hoya, cyangwa nuvuga yego ntubashe kumubwira ngo ni twiproteje. Abatarandura rero rwose nibihangane, bajye bakoresha prudence, niba byabananiye kwifata bikingire, ubwandu bushya babuhagarike. No guhora unywa imiti si byiza, ntabwo ari byiza mu mubiri. Turayinywa kugira ngo ubuzima bugomeze bubeho, ariko nuko nta yindi sho. Arakoze Hivete Kabatesi, ntabo bana bakobwa baganiraga mu cyo kiganiro cy'abagore. Mbere yo gusoza kino kiganiro rero, reka twongere dusubize akanya Prudence Ngyumva tunyuremo mu makuru y'ingenzi avugwa muri kano kanya muri BBC. Urakoze Jacques. Perezida Donald Trump amaze gutangaza ko nta munyamerika wigeze akomerekera mu bitero bya misile Irani yaraye igabye ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq. Avuze ko kandi ngo abategetsi ba Irani basa n'abamaze gucubya umurego mu bijyanye n'ubushyamirane ibihugu byombi bifitanye. Yavuze ko ngo habaye ukononekara guke kw'ibikorwa remezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zizashyira ibindi bihano kuri Irani.
hanyuma hagati aho ngaho ariko umutegetsi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Khamenei yavuze ko ibyo bitero byaraye bigabwe ku biniriro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kwihorera ngo byari nko gukubita agashyi abanyamerika. Khamenei yabitangaje mu mbwirwaruhame yaciye kuri televiziyo, ariko avuga ko ngo icyangombwa cyane ari ugukura ingabo za Amerika mu karere. Naho ibyaha byashinjwaga abanyarwanda 9 baburanishirwaga mu nkiko za Uganda baregwa gushimuta abantu no gutunga intwaro ku buryo butemewe n'amategeko byavanyweho. urakoze Prudence Ngiyumva, ni nawe rero ushoje n'amakuru yarahagarariwe na Marc Niyonkuru. Jye na Jacques Niyitegeka, mwakoze cyane kwitamo BBC gahuza miryango. Muramukira.